Savior Jesus Christ. Kaya makapabless dagiti mensahe iti kan kanta. Kaya ano iti Biblia prado yung libro iti Psalm chapter 34 verse 10. Kaya mabalin nga magipagtakda kayo ba niya kararag kayo. Father, thank you for this another opportunity to minister to this your precious seed. Thank you, Lord, that revelation knowledge will flow freely, uninterrupted or unhindered by a satanic or demonic force. Thank you, Lord, that you will speak through my vocal cords and think through my mind. And none of me and all of you. It's in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Palampakan din mo pa ito. Iti pag-inadalan ito kapta may papan iti adakin kan iti amin nga kasakulang. Naglaka iti agpanpanunod. Nanadaanak lang kuma iti kinabaknang magunod ko kuma dagiti arakaap ko. Nadaanak lang kuma iti dakkel nga balay kinabintas naragsakap kuma. Nadaanak lang kuma iti nananay nga kinalaing, kinananay nga kinabilad, mabalinak kuma nga ramidan dagiti isang sangayan. Ngaminggana nga ti panagriknam ket maaw-awanan ka. Inggana nga iti panagriknam ket makurkurangan ka. Inggana nga iti panagriknam ket awan iti umanay para iti pakasapsap kulang. Di tamadten nga umaykin ka iti kinakurakay ket masulisog ka nga agkupit ket saan mo nga maritna iti nananay nga kinasaya ni Apo Diyos. So masapul nga alaem daytoy baro nga sistema. God is giving you exactly what you need for the season that you're in. You have the talent, the friends, the connections, the resources, the experience you need for right now. So ti Diyos kat inted na kinkan iti amin nga kasapulam iti panawen nga addaam. Dahil dapat saan na nga kayat nga sa kwen nga luan niya iti addakin katagta ket saanan nga manayunan. You will need more next month or next year. God will make sure that you have more than. In the book of Psalms chapter 34 verse 10 says, those who trust in the Lord will never lack any good thing. So kadagiti at palagiti Diyos, ket saan danto apulos ang maawanan, saan danto apulos ang makurangan, iti anyaman anaimbag abana. Because your trust is in the Lord, you have not to worry. Whatever you need, God will make sure you have exactly what you need. So you got what you need when you get it. So when you get it, so God will make sure that you get it what you need it. So when you need it, you got it. Yes. So you want lack what you or you won't lack anything good thing. Amen. Praise God. So saan ka na agkurang? Saan ka amawanan? Iti anyaman anaimbag abana. Kahit na nga sa wen, naawan king katata, saan mo pa'y nga kasakulan tata. So naanya dadakin katata, isuday ta iti eksakto nga kasakulang tata. So our attitude should be, I am not lacking. I have what I need for today. So dahil ta na sistema, ket nasay sayaat, ngamtay panpanunutan nga adaanak lang kuma iti nananay nga kinalaing, nananay nga adal, uno, nananay nga kinabaknang. No adaanak lang kuma, nanpas ko lang kuma iti adal ko. Saan? Masapol nga amuel, nga adakin kan iti eksakto nga kasakulang. So no kasakulang, iti nananay nga kinasirip tagta, tapno may patumpal mo, nuan niya, iti kayat, iti Diyos nga ramidan tagta, iti Diyos itadnakin ka, iti nananay nga kinasirip. No kasakulang, iti nananay nga kinalaing tagta, iti Diyos itadnakin ka, iti nananay nga kinalaing tagta. So iti Diyos ket saan nga nagkurang ken ka. Iti Diyos, iti pinarsuan na ka,
Ket awan iti dates nga aldaw na. So nakasakulam iti adu nga gayam itata, ti Diyos itad natin ka iti adu nga gayam tata. Nakasakulam iti adu nga kinawadwad tata, ti Diyos itad natin ka iti adu nga kinawadwad tata. So maknag ka puma no anya iti adakin ka tata. Gaputan man nya iti adakin ka tata, isuday ta iti eksakto nga kasakulam tata. So nagtalinod ka iti pamati, talinod ka tinapintas nga ugali, ang talinod ka nga konektado iti Diyos, no na agtalog ka kinkwana, manginanama ka kinkwana, kinatibendar ka kinkwana, kino kanayon mo nga padpadayawan iti Diyos, iti amin nga basat iti diyak mo, iti Diyos itadnakin ka iti kasakulam, no kasakulam mo. Itadnakin ka iti masakul mo, no masakul mo. Kahit na masakul, no awan kin ka tata, saan mo pa'y nakasakulan tata. No awan kin ka tiloksori kang tata, saan mo pa'y nakasakulan tiloksori kang tata. So, no awan kin ka ti helicopter tata, saan mo pa'y nakasakulan iti helicopter tata. My question is, will you trust Him? Will you keep a good attitude and be your best even though it's taking longer than you thought, even though the problem hasn't turned around, even though a dream hasn't come to pass? So, if you will be faithful right where you are, knowing that you have exactly what you need for the season that you're in, God will get you where you're supposed to be. In the book of 2 Samuel, chapter 12, ni David kat adda dagiti nagkamalian na. Ni Prophet Nathan kat dinagbagaan na ni David. Kat bayat nga magbagaan ni Prophet Nathan ni David. Inbaga na kinkwana, inpalagip na kinkwana, dagiti nakaad-ado nga kinaimbag ni Apo Diyos. Ni David kat nakita na iti nakaad-ado nga kinaimbag ni Apo Diyos. Nakita na iti pabor, iti promotion, iti protection, kaya iti kinawadwa. Iti verse 12 kuna na, inbaga ni Prophet Nathan kini David, David, nupuran pa'y dayta, ti Diyos itadnakin ka, iti ad-adupay. So, numapurpuranan ka, numaawawanan ka, no ti pagarok mo kat agkurang, dagiti addakin ka, ket kasakulam iti naananay nga kinasirip, naananay nga kinalaing, kasakulam iti naananay nga papo, protection, naananay nga panakaagas, naananay nga kinawadwad, ti Diyos itadna ken ka. Ket nukurang pa'y dayta, ti Diyos itadnakin ka, iti ad-adupay. So the moment it becomes not enough is the moment God will give you more. Is the moment something starts to keep you from your destiny. So the moment it begins to stop God's plan for your life is the moment God will show up. Is the moment God will intervene. So if it hasn't happened yet, don't be discouraged, thinking that it's never going to work out. So if it hasn't happened, you haven't needed it. So when you need it, it won't be 1 second late. So the moment you need a new friend, the moment you need a good break, the moment you need an idea, it will show up. Friend, God is closely watching your life. You are His most prized possession. He's saying to you what He said to David. If it's not enough, God said, you would count on me. I'll always be there to give you more. So God didn't forget about you. As long as you trust Him, lean on Him, as long as you stay in faith, as long as you stay connected to God, stay in a good attitude, as long as you're honoring Him at the right time, when you need it, the right people will show up. At the right time, when you need it, the finances will come. At the right time, when you need it, the healing, the restoration, the vindication will find you.
So if it hasn't happened yet, don't be discouraged. Our attitude should be, I am not lucky. I have what I need for today. When I need it, God promised it won't be 1 second late. In the book of John, chapter 4, Jesus met a Samaritan woman at the well. He asked her for something to drink. But in those days, the Jews have not do anything from the Samaritans. So she was a little surprised. She said, how can you ask me for something to drink? Jesus said, if you knew who I am, you would ask me and I would give you a living water. So she immediately began to look in the natural. But sir, you don't have anything to draw water with you. You don't have any kind of bucket, any kind of pail. How can you give me living water? I wonder how many times we do the same thing. God tells us that He's going to do something right or something great in our lives. Down deep, He put a dream on the inside that we're going to rise higher. We're going to see our marriage restored. We're going to get healthy again. We feel so strongly. But like her, we start looking what we don't have. Maybe you said, I can't do anything great. I don't have enough talent. No, you're just looking in the natural. But we serve the supernatural God. Amen? Yes. Praise the Lord. So we serve the supernatural God. He can take something that's ordinary, breath on it, and turn it into something that's extraordinary. So, like David, all he had was a slingshot and 5 smooth stones. It looks ordinary. But God breathed on it, and he defeated Goliath and became king of Israel. Like Samson, in the book of Judges, chapter 15, verse 16, Samson was surrounded by a huge army. Everywhere he looked, there were horses, chariots, weapons. All he had was a jawbone of a donkey. Wenot tulang apanga itias no. So all he had was a jawbone of a donkey. No weapon, no armor, nobody backing him up. But when he picked up the jawbone, God breathed on it. And then he defeated 1,000 men, the whole army. Like Moses, all he had was an ordinary stick, something he found on the ground. When he picked it up, held the rod on the air, the Red Sea supernaturally parted. So, don't despise or don't underestimate what you have. Amen? Amen. It may look small, ordinary, compared to what you're facing. It seems impossible. The odds are against you. But when God breathes on your life, the odds dramatically change. You and God are in majority. So, God can make a way, even you don't see a way. The creator of the universe breathing on your life.
breathing on your direction, breathing on your marriage, breathing on your finances. So as if you will be stay in faith, if you stay connected to God, and you know that you have exactly what you need for the season that you're in, God will get you where you're supposed to be. So if you will be confident in what God has given you, He can take what's look little and turn it into much. Amen? Amen. Praise God. So makontento ka kuma. Noan niya, iti addakin ka. Addakin kan, iti amin na kasapulan. Intet ni Apo Diyos aminan iti kasapulan. Ti Diyos kat saan nga nagkurang ken ka. Isu nga awan pay nang ken katata, ket saan ka kumanga maupay. Noan niya ti addakin katata, isu dayta iti eksakto nga kasapulan tata. Noan niya iti adda nga kinasirit ken katata, isu dayta iti eksakto nga kinasirit nga kasapulan tata. Usaran dayta nga kinasirit kay iti Diyos, ket iti Diyos paagwan na dayta nga kinasirit. So noan niya iti kasapulan tata, basta talag ka kini Apo Diyos, at depender ka kini na, iti Diyos, ket isu na iti mangpaano. In the book of Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Help me, Jesus. Help me, Jesus. In the book of thank you, Jesus. In the book of Zechariah, chapter 4, verse 10, she said, "Don't despise the day of small beginnings." So don't despise the day of small beginnings. In other words, don't look at what you have and say, "I can't do anything great. I don't have a lot of talent." No. What God has given you right now, it seems small, but don't let that fool you. When you use what you have, God will multiply it, and you'll see an explosion of His goodness. Praise God. So naramatang laban, no niya itiabdakin ka ngayon iti Diyos, kat bigbigan kat kunang Apo Diyos, agyaman ang itintag mong abdakan niya tata. Di Diyos pagul na dadakin ka, kat makita mo itinaisang sa ngayon na aramidan iti Diyos. Amen. Amen. One time Jesus had been teaching thousands of people. It was getting late in the day. Everyone was hungry. Jesus turned to His disciples and said, "I want you to feed all the people." They didn't have any food out there in the wilderness. There was no grocery store. It seemed, in the surface, it seemed what like Jesus asked was impossible. But here's the key. God will never ask you to do something and then not give you the ability to do it. Maybe you said, "I can trace this child. He's too difficult." No. When God give you the child, so God couldn't give you the child if you aren't able to raise him. Well, the people at work driving me crazy. No, when God gives you that job, He gives you the ability to be there with a good attitude. Well, I couldn't accomplish my dreams. I don't know the right people. No, when God put a dream on your heart, He lined up everything you need to bring it to pass. So the disciples said, "We can feed these people. It's
And Jesus heard all their excuses. He finally said to them, "You've told me all about what you don't have. All I want to know is, what do you have?" And they said, "We just have 5 loaves of bread and 2 small fish. But what is that among so many?" So they look at it and dismiss it. They look at it and reject it. Maybe you said, "I believe I can do something great if I had more for me, if I had more talent, if I had finished my study, if I had more friends, if I had more money." No, you're just looking in the natural. But we serve the supernatural, natural God. So get rid of that "I don't have" mentality. So pagpanawang, dahil nga kakanunutan, nga kurang na ito saan mo manay na ito so masapon nga makalupat ka iti dayta nga kapanunutan. God controls the universe. He said to you today what Jesus said to the disciples, "Give me what you have." So don't make excuses. So put your life, your goals, your dreams into the gracious hand of God. So niya po Jesus katinalan na itilimang at tinapan ken duwa nga labas sa nagkararag ken inmadu ke nangan itingangani 15,000 nga baka. So kasta iti mapasama ni balik mo ti Diyos yadakin ka. Kaya punang ako Diyos, daytoy nga adda kanya kainted mo takka, inted mo iti biyang ko, usarag daytoy para iti pakayaya. Kaya iti Diyos, paatun na iti adda ka. So nanya di bagbaga niya ako Isus kada iti adalan, isunod lang iti bagbaga na kinkatakta. No ited mo kanya, no anya iti adda ka. So no ited mo iti Diyos na anya iti adda ka, may kat iti panagreklamo ka. Kaya ditoy mo nga maamiris, nga no anya iti addakin ka tatta, ket isulitan iti eksakto nga kasapulang tatta. So no awang pay lang king kadyelugan nga tartari gagayang tatta, ay kaysa mo pay na nakasapulan tatta. Nawan king ka iti nagtaraki nga mutong tatta, mo pay na nakasapulan tatta. Ngem no kasapulan mo, God will make sure you get it when you need it. You won't lack any good thing. Amen. So iti Diyos ket saan nga nagkurang ken ka. Kaya iti Diyos isabot na iti amin nga kasapulan. So itaramidan tayo kakapsat. Kaya italit tayo, iti biyag tayo kini Apo Diyos. Amin nga adda kada tayo. Kaya italit tayo kay Pana. Iti libro iti 2 Kings chapter 7. Ando rin iti pa. Kahit kung nananay nga maawatan yung niya di kay papanan na yung istorya iti daan ng chula. Nga nagiting yung pat nga agpuputol, so agpuputol iti sakit da, ket iti sakit da nga agpuputol, ket makaakak, isot ka po na nga nayadayuda, kanagiti tatta, naipanda iti ruwag iti ilig. Nga tidakas na, iti aglawlaw, at dayta nga ilig, ket pinalikaw-kawan, iti mapuna nga pangan nga kabuso, ang pangan nga soldado. So tinaramid na ito yung pangan nga soldado, iti aglawlaw, sakbay da nga takigan, na itangan lugar, nagaramid na iti plano. So din kastada, napanda pinutad-putad amin nga hos, nga paggapuan iti danog nga inumanda. Sa da nagtambay ni dyan, ket urayan da, nga nagititap tao, ket kumapsot, sakbay da nga umatak. Ang damot na ito yung upat nga adat yung sakit na napuputol, na makaakar, magtutugaw, iti wari iti ini. So, iti may sakit may sapunada, no, at tutugaw tayo lang dito, ay sigurado mamatay tayo. No, ay, alalan tayo dito yung bundaway, kat mapantay yung rumaot, apantay yung kadagiti kabuso, kat napatayin na tayo, piso tumot lang, amatay tayo dito. Nya ay kumati, mapukaw na tayo. Ay kat no,
ispalon na tayo, di mabiyag kayo. So, siputan nyo. Di kaya kung nga adal nga maalay dito. Lagi ito yung upat nga putal. Kahit kaslang awanan na masakbayan ni Tibyagda. Ngayon, kunada na, sige, hapan tayo. Usanan tayo guro, dahil yung magundaway nga makanit siya. So kitaan nyo, awan iti dakkel nga pamati ka na pala. Saan da nga po na nga, amumi nga iti Diyos kat isalakan na kami, amumi nga iti Diyos kat ispalan na kami, salakniban na kami, protektaran na kami. Saan da nga po na diyan? Adaan na lang, iti nagbasit lang iti pamati na. So, nakabasbasit iti pamati na, ngayon, rinugyan da iti nagnak. Ngayon, saan da nga, nagtutugaw latan nga, agur-uray na niya iti mapasama. No di kag inusarda, iti basit nga pamati da. Inusarda, iti basit nga kinapigsada. Inusarda, di basit pa'y nga nabatbati nga bilig da. Siyempre, umano nga oras nga andangan ni Jayan at atibisin ka na puwadan, basit lang nga nabati nga at danda. So di kay, pabalin nga di panagnadagan sa anin nga napaspas. Talagang nga nakapsugan. Hindi makita iti Diyos. Iti pamati da. Iti Diyos. Daita nga nagbasit nga pamati da. Kaputa inaramad da. Iti basit lang nga pamati da. So uray nagbasit lang iti pamati nga aramad. Iti naramad na iti basit nga pamati da. Tinarami iti Diyos. Pinaaduna dagiti arim padagda. Kat iti nangag dagiti kabusor. Iti pagarugda kat iti bribo nga soldado iti mangraot kada pada isog kapuna nga nagpanik da. Ket nagtataray da, inbati da amin ang dagiti taraon da, dagiti gamon da, taknulang iligtas da, iti biyag da. Ket hindi makasangkot, dagiti upat nga puputel, mas daaw da tawanan dagiti tao. Inaramid da, nangan da, nagbusog-busog da, adon iti makanin, nagadong nga balitok, nagadong nga gamon. So, inaramid da, napanday padamag, kadagiti kaiyan da, ket napanday nala amin, dagiti gamon da. So, dinapasamak, iti Diyos, ket saan nalaan, nga inligtas iti biyag da, no di kag inaramat na kay isuda nga nang baka iti tiro na ilig. So, iti tiro nga syudad, isuda lang upat nga pumutol nga awan pulos di armas na ngem gaputa inusarda iti basit nga pamati da. So saan nga kasapulan iti dakkel nga pamati? Saan nga kasapulan nga bunam nga kasapulan nga nabiligak nabigsa sa kadto makaramid iti na isang sangayan saan? Iti Dios, iti bottom line. Isuna iti mangmangtad kada tayo iti kinabigsa. So lumaknat kalaan na niya dadakin ka. Kat maawatang nga dakin ka iti amin nga kasapulan. Iti Diyos ikabing na ka, kas iti nang parsuaan natin ka nga tagbalinaw. So ada ti mapasama nga na isang sangayan intun aramaton iti inted iti Diyos ket ka. So ninikan na ka iti trabaho, mabalin nga simple lang na iti trabaho, saan ka kumang agrekreklam? Saan mo ako na anyaman tanda nga bus ko na kay istriktohan. Nudikat ko na, ako Diyos agyaman na, tinted mo nga trabaho kata. Ket no makita iti Diyos, iti basit nga pamatin. Iti Diyos, mga ramit tingka, iti na isang sangayan. Lakit di, at talag ka kini ako Diyos. Lakit di, isuna lang iti mapuna nga pangnamnama. So talag ka kini ako Diyos, nga adakin ka iti amin nga kasapulan. Ket di tamad din, nga idid na, iti amin nga kasapulan iti panawen nga ata. So no, itatanga panawen iti Diyos iti amin nga kasapulan. God is giving you exactly what you need for the season that you're in. You have the talent, the friends, the connections, the resources, the experience you need for right now. You may need more next month or next year. God will make sure that you have more there. So because your trust is in the Lord, you have not to worry. Whatever you need, God will make sure you got it when you need it. So when you need it, you got it. So you don't lack any good thing. Praise the Lord. So our attitude should be, I am not lacking. I have what I need for today. So will you trust Him? Will you keep a good attitude even though it's taking longer than you thought? Even though the problem hasn't turned around? Even though a dream hasn't come to us? So,
if you will be faithful right where you are, God will give you what you need. God will give you exactly what you need for the season that you're in, and get you where you're supposed to be. Praise God. So iti Diyos, kahit saan nga pulos nga nagkurang din ka. God didn't forget about you. As long as you honoring Him, iti eksakto nga oras ken panahon, iti Diyos idagnakin ka, iti amin nga kasapulan. So, don't despise what you have. Don't underestimate what you have. What God has given you right now, when you use it, God will multiply it, and you'll see an explosion of His goodness. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So ni Apo Diyos, iti madaydayaw at pag-check na mag-bless kayo. Iti na ito ay kami mensahe tata gapo ta saan na umanay nga punang nga namati ka kini Apo Diyos. Masapol pa'y nga umabante ka iti may sangakdang babaan iti panamatin mat kadang iti intan ni Apo Diyos kin ka. Yes, right. So saan mo lang ako na nga Apo Diyos namati akin ka? Masapol pa'y nga mamati ka mat nga iti Diyos intan na aminan iti amin nga kasapulan. So you have exactly what you need for the season that you're in. So, mano kada kayo, iti mamati, nga adda kada kayo, iti eksakto ang kasapulan nyo, iti panawan nga danyo. Amen. 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 Thank you, Jesus. So, iti ganito nga adda tingka, na ito'y nga kapanulutan. So, nung may kating ka, iti I don't have enough mentality. So, di tamot ten, kung may tingka, iti panakaawa, panakapnag, nga adda tingka, iti amin nga kasapulan. So, na ito'y ngaldaw. Na iti manan iti barong ngaldaw. Kaya makita ti Diyos ka na tayo. No kasano, may bagbagay ti Diyos. Dagita nga bindisyon nga dakin katata. No kurang pa'y dayta. Iti Diyos kin kahina. Nga itadnakin ka, iti at ano pa'y. Kaya kuna na, saan nagtaktak, iti uray may salaang nga segundo. Haan na maladaw iti Diyos. Iti uray may salaang nga segundo. Eksakto nga oras, eksakto nga panawen, iti Diyos itadnakin ka. Mabalin nga awan pa ilan, kaya kalakali ka bumang, nga kataktakunay-nay mo iti biya, nga may bagangkin ka, lagit diyag talag ka kini Apo Diyos. Iti eksakto nga oras, kini iti eksakto nga panawen, the right people will show up. Yes. Thank you, Jesus. Iti Diyos kin ka, iti eksakto nga kasapulan. So daramidam lang, kaya talag ka lang, kini Apo Diyos. Hindi pa nagtalag mo iti ako, iti sulay ko'y iti wagas na may pakita mo iti Diyos na maunag ka doon, adakin ka. Mamati ka nga adakin ka, iti eksakto nga kasapulang, iti panawen nga adakan. So iti ganito nga amon, nga adakin ka, iti eksakto nga kasapulang, iti panawen nga adakan. Saan ka nga madanagan, iti sumarunong nga mapasama. Kasla iti kayo nga naimula, iti barasbas, iti dandalo. Nga uray pa'y umay iti tika, ngem saan nga madanaga. Kung na di Biblia, iti Psalms chapter 1, nga iti bulong na kat nalang to, uray pa'y iti panawen, iti tika. Kaya't nga sa wen, arik nga kadatay mo tattao, nga kunana, iti bababana, nga iti amin nga aramidem, kaya't agbaligi. Gapo, na iti Diyos, iti mga rami di wagas, kat amin nga ramidan ka po tayo talag mo kinapo Diyos, di ta nga mabalinam nga ramidan itinisan sa ngayon nga manag. Kas kini Samson, nga pinalikaw-kawan, iti pangan-pangan nga soldado. Awan pulos iti armas na. So nagtalyaw iti aglawlaw na. Nagbirok-birok lang. Taan na iti aglawlaw at datan nagiti kamalyo, at datan nagiti tagtagi armas nga soldado. So awanan iti babalin na nga, maramidan no di agtalyaw iti aglawlaw na. Kat nakakita iso na iti panga. Nagpanga iti asno. So iso tinala na. Nagbasintaan, ngam gapot ang muna, nga na, nga noon niya kada kanyang tata, pasat itinasampan nga, destinasyon ko. So tata, noon niya kada king katata, pasat dayta iti nasampan nga masakbayang. Amen.
So nangyari ta nga motor mo takta, isuday ta ti pasag iti nasampan nga masakbayan. Amin nga daking katatta, lakit di talag mo iti biyag mo kini Apo Dios, pasag ta iti nasantuan nga masakbayan. So hinala na saan na in-reject, saan na nga binaliwala iti adda kanya na. Ket tinaramat na iti Dios, ket gisub iti nangaramid iti naisang sangayan, ket nabalinan na nga pinarmet iti 1,000 nga nagtagi armas. Impossible ngam no iti Diyos ket aramaten na dayta nga basit nga bala ket agbalin nga isang sangayan. So tikiat kung masakwen yunay-unay ko kada tayo never nga agreklamo tayo iti uray maminsan. Anyaman na gitinapukaw kin ka saan mo ako na nga iso timang dadaway kin ka nudikat and everything give thanks. Kat kunana, in Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good to those that love the Lord. Amen. Amen. Praise God. So iti puso kat mapagpabaro iti kanito nga maawatam nga iti Dios ket idagday di amin nga kasakuna. So adakin kan iti eksakto. Adakin kan iti eksakto nga katayan. Saan mo ako nang nagbasitak man? Adakin kan iti eksakto nga katayan. Kung eksakto amin. Amo ako nang natangtawas ko basit tagong kuhani eksakto dito tak nga gumo. Puro eksakto iti dad ni Apo Dios kinka. Kung nangisitak mo nga puda nga kuhani isulay tat eksakto. Tatartarag sin pay kidi ati nangisip. So puro eksakto iti adakin ka. Kat no maamiris mo raytoy. No maawatam nga adakin kan iti eksakto. Ti Diyos, mga ramid, iti na isang sangayan na wagas tika. Mabalin nga awan pa lang iti anak mo. Hangkang mo pa. Iti eksakto nga padawen. Iti Diyos, isabot natin ka. Iti kasapula. So, nakasapula mo iti anak. Iti Diyos, itag natin ka. Iti anak. Lagit di talag mo tigyan mo iti anak Diyos. Amen? Amen. Oh, glory to God. So, puro si eksakto. Naawang pa lang ka, saan mo pa lang kasapulang ka. So, nadat ka, so kasapulang ka. Iti Diyos, kahit saan nga nagturang ka na. So, enjoy ang itibindisyon ng itibitibiyag mo kapunang. Lord Jesus, agyaman na pinted mo ang mata, agyaman na pinted mo ang abong mo, itiniwat ko, diinak, pisaka. So, aramatang nito'y nagdaydayaw kini Apo Diyos. So, tatang, idaydayaw tayo ni Apo Diyos, kat tunggal may sa, nawaya kayo matumagdar, kat itinatinga ka nito, nagipan, lukasadong ay ti Diyos, kat nagipagtibiyag mo. Kat narawatan nyo natin kunayon mo niti ina. Amen. Saan ko nga kaya't nagibusan na ito, hingga na saan mo makunangan ni Apo Diyos, ni Apo dito puso. Mabalin nga sumurot kayo ba diyan iti kararag ito na Lord Jesus. Lord Jesus. Itad ko kinka ti biyag ko. Itad ko kinka ti puso. Ayat ko ti baro alawag. Ayat ko ti baro nga direksyon. Ayat ko nga safety ti kararag kinka. Katawatan ka mas manubot kit mga isalakan. Katawatan ka mas manubot kit mga isalakan. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Para kayo magkaibigan.